Ćao svima, ako želite da napravite ovakva vrata ili ovakva pogledajte video koji je hteo da napravi ovakva vrata, došao je do ovde. Kako se pravi? Otni materijali bit će vam sticky piston, cobblestone, nije ni bitno cobblestone, bilo koji materijal, pressure plate, redstone torch i zemlja, ništa više. Prvo, poradit ćemo sticky pistone ovako, 3 sticky pistona, zatim namestiti nešto ovako, onda ovdje staviti redstone torch, 2 rupe ispod, onda cobblestone pa opet redstone torch, zatim postaviti ovdje ovako 2 reda ovih cobblestona po 3 bloka na gore, zatim ovdje poređiti još 3 sticky pistona, onda staviti redstone torch, iskopati 2 rupe, cobblestone, redstone torch. Dalje iskopamo ovdje 3 rupe, zatim sve na vamo po 2. I onda ovdje opet po 3. Zatim sve ovo povežemo sa redstone. Ovako. Sve ovo prekrite onda zemljom. Tako isto i sa druge strane. Kada ste sve to završili, opa, što se ovdje desilo? Nešto smo, ja mislim, srušili, jest. Srušili smo ovdje redstone torch. Kada ste sve to završili, ovdje stavite pressure plate, znači jedno mjesto od bloka i gdje su ova 2 cobblestone u sredini. Sada, vaša vrata su gotova. Ako želite da ih povećate, uradit ćete ovako. Ovdje ćete postaviti jedan redstone torch, preko njega cobblestone, opet redstone torch i sticky piston. Isto tako i sa druge strane. Oba, ne ovdje nego ovdje. Znači ovako, ovako, ovako. Ako hoćete za još jedan blok, preko ovoga ide cobblestone, onda redstone torch i ovako. Sticky piston, znači opa, ništa više. Onda i ovdje ispunite ovo cobblestone, možete bilo kojim materijalom, kažem. Onda ovo sve zamaskirate ovako, slobodno možete ovako pored njega. Znači ja ću samo jednostavno da vam kažem kako se maskira. Znači slobodno možete ili ovako da dignete, samo ovako da vam bude, ili ovako da bolje bude. Ja ovako uvijek pravim. I znači nećete da se bude, samo ćete izađite. Idemo sad sve iz boljeg u boljeg. Još veće. I na kraju da. Možda se čuju u pozadini luk, to je ono za mučenje koji sam pravio. Neki izi. Pa ću da vidimo sljedeći video. Snijem sigurno to. I to što se tiče ovog klipa, lajkujte, šerite, subscribe-ite se na moj kanal. I čao.